Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 18 Agustus merilis, penerbangan operasional taktis dan tentara, pasukan rudal dan serangan artileri Rusia terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina. 5 pos komando angkatan bersenjata Ukraina diserang, termasuk Brigade Mekanik ke-72 di dekat Artemovsk, Brigade Mobil ke-46 di dekat wilayah Krynytsia di wilayah Kherson, serta 234 area konsentrasi personel dan peralatan militer Ukraina, 3 senjata rudal dan artileri serta gudang amunisi di dekat Svanovka, Vasyukovka di Republik Rakyat Donetsk dan Beresnevatoye di wilayah Nikolaev dihancurkan. Secara total, 267 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1.757 kendaraan udara tak berawak, 366 sistem rudal anti pesawat, 4.340 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 800 sistem peluncuran roket ganda, 3.312 artileri dan mortir lapangan, serta 4.938 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 200 tentara Federasi Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 44.300 tentara Rusia tewas sejak awal konflik hingga hari ke-176. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menebar optimisme pasukannya akan mengusir penjajah Rusia dengan bantuan dan solidaritas internasional. Vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Multiple launch rocket systems. Grad, Smersh, Tornado, or M142 HIMARS. Armored vehicles, APC, infantry, fighting vehicles, others, tanks, T-72 or similar tanks from the USA or Germany, air defense systems, S-300, Buk or Western equivalents. Military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom.